Hadian ka jingpen bena biang ka Meghalaya State Pollution Control Board bandan da ka public hearing hakalai phuai tarik naitung ban klong maushun bat ban penhe ya ka factory jong ka Shri Cement ka badan ha ilaka nongkhle daistong ha ka jan med apu pra tarik naitung ka Khasi Students Union East Giant Hills District Unit kala ya kundu ya member secretary ke MSPCB Dr. GH Chermang ban penpau ka jing persha halor ka te ka jing temu habagran hakilar pathai khubor u president jaka seng samla streamli suchen ulaong kajing persya kaseng kadai rengkat bat kinong shong shnong jong ke elaka kilaong kate kajing temu jong ka Shri Cement kan kata eki jaka ki puta kinong rep jong ka than barok kawe ndrei ulaong kat kum kajing tip balayo na member secretary ke MSPCB laong ka public hearing kan ya bet shakmat bat kalong ka ba lingo ban tip ba ya ka public hearing la panlong ha kapor prabaji kumta na kalyang kaseng kalabu ka jingkeli ka portray kam haki office sarkar kade shipau baje balai khala mentapat labu por pra baje don ayu shalendat ulak keli na kalyang ka KSU kala kentu ya ke MSPCB ban bat iki board district banum pakhang lenti ban net ka public hearing de ban aila iki pat ba ban net chimbenta hakata ka public hearing ula Itu ikan dah alo je kedua je film terus ke MS. Tentang lagi apa ni kedua yo member secretary jong kami State Pollution Control Board. Abi di bat kena ke public hearing imut wan perlong biang hak lai PBB tadi kita tahu penai. Mar kena keju hearing la ban kemau kena keju hearing tidak perlong ting mencua dari la feel atau por dari jing persya jong jong senong tu tan. Tementa nak diang board kemut wan perlong biang saisen. Mat kejing perlong nyuki kan long bi hak lai PBB tadi kita tahu penai. Kum gaseng hingi persya jur ya kena namar hadin ba pilai upai ba jong senong jong isen tia bat khatam upai ba jong tu tan hak ba station men gemut ban set up hak tu tan namar ki bun jong senong ki kwa ba kim kwa ba kena ga jingwan jong kena station kindu no ya ki heli pentor ni jaka puta ki jong ki ngathrai menne ngila yo ban ni kindu ye member secretary pada ju por ngila ai kisaki setar ba ki pai ba jong senong ki bala soi kerting khamtam ki trai jaka ki bala pau tu jing thok jong ki ba ki persya jur dalili ki nam kwa ba kana Shri Cement kanwan pan yo kujat hak tu kathai khamtam po il kana kuli ki kum gasing hingi ni adon rakat ba ba pada kuju por pada ngi sing pelam ne jing kedu jong ba di member secretary ong ba ya hearing on pelong por praji PTB ha bro wi perti khamtam ya ga portray nong tre sokar no por ki bu bech phu ji chidrong kai gene pat ba gene gi gene ga ne liabut ke murut pelong ya hearing nang por praji ni singolongo bat kadon kegi chelen dia bat khamtam ni bu ijingli kumba I member secretary ong mene ba kejing kerpat nak liang ngilong chunong kibron choto kathan ba ban pelong ngene hearing por praji namar kidong di pajba yo lektre lekta umta itu ing mene rengi bu je agoi jingli lada ki pajba nong percapat yong yo member secretary ngene but ban pelong por cheu je met ngene but kan lek kumno kan pelong pej por met ru kata ngim la ban nge namar kane gede kaplan jong sarkar tharai pat kadon ge chilun dia ha ngim la ban tip ba kejing pelong jong ki men step prabaji ngan ong bej ba kadon kaplan ba chilun dia ba cherkhi ba pat kum ngi pai ba nong chong jong isen hills bat khamtam ki bede na to kathan pi kani si gila mi sasrok ban persya ya kejing wan jong ne simen kum ga sengi ngi adon kat bat dalile ngiru ngi mailat ba kene simen kan don ang tai bat ini ai don lengkat bat kita cenong beron hang tutan kamtam kita cenong ba chakta ha ke tu jaka ke bagi song bisa take respond pan members secretary ro ke persia ju pigi ke hearing kan leong members secretary ong ba ya ke hearing on ngai be ha tu por kum bagi labu ba tu tarik te ko por minggu be prabaji ha kum ta ong ke por mar ong ba gidon gi ba nong cenong tu tan ki request ya ke but ban pelong ke por prabaji kata ke ngi ke bangi singolongok mo jelas fi ong ba ka prabaji kam dai ko por dong tre ge tre soka
kan ngi laong members ke trim ne pelong no por speu je mo ong ni nam la chu mara la dil ke por ko entau ong ni te ngi la sang thu ba ke ke jing le jong ne bot hai ke don ke chil det ngi sang thu ba ka sarkar ke ba mo ke badon ha ke por sanchar ke le ban thombor yai thombor yo paj ba re angit bau paj ba badon ne ke than yo ngi mitau la stang ban ki la stang ban sang thu te ke jing ta kham tam jong mi mariang ban ngila ban ong cispak la daga kenang singan company ka wanang te kindu lut ki cloud tap bat kindu khamtam ya ga jaka rep jaka riang bat ku umbam di ngitip yo ne namar kan ke plan ka di ke tam belum simen ke bahe belum nomor lain nam kala po India Di bakajing persang ban pelong jubor ban wara ini project selesai kita na jerong ke ba halor di se barin talang la ban don ki bakar sum lang jangan em la ban tip chilnet le ke don ke chilnet mam la ban don ki bayas la lang kum keseng kumnu pinle haba na war ni ji barbo kun ki hiring jidan no ni jidan do ki bu bisa thiet pada ki company kumnu keseng kan te rakam kita kan ha ya tam la ban len ki bun ki ne ki mendiri mo ngila ban ong ki long setengah ki bisa thiet kam tam mak sebai rupa te ke wei ka kerwo ka basai kedar kam tam ni ong ki bakin kala pamut berkat ya long di kemandin kanang ba kajat meri kanam dujat namar ngitip lada kanega Sri Simen gawan hang te kaji onong gade wi imalori hanre gitu ibri gudan hak tan ngangit ba sin ka si kinsa la kinsa petwir ne ki petwir sigwi wi jaka ngitip chano kin namar sin ba pila do ya jaka tre sin ba pila do ya ga umba mumdi ya ga langkha ngathrai kala ya yiki Hatu piku boru kata jingwan company kinong ba ai kam ai jam ki kena sama jini kam tam ka kum kani ka por du kam ko am phi ke jingwan jong company ngai penban kumba ki wan ra susu ya ki barjala po ko bri new trip komolong mata ki por mcha ki barjala ki bodon po bri new trip kim de buntan re mital ra pi chi than narpo ki bodon ki cement plan kam tam po than agentia jongi habro habadon gi industry ki bun hi ki nong tre gi barjala kolong kumba penbun pa penban yo barjala re ki yo kam jang kam don Hatu PE nem pada mentara jing persang ba sang ban bun kita cement factory yang te kadi jing PE lino do sixty ba stang ban don ba stang ban ai ki NC ban fei di company hatu company ko por ki hatu por jing pas thu ye jing penjat pun prai kami mari em hatu por namar ki priu kim pat ombe hatu por ki priu kim tip ba kumno kan je kan kumolong menta ki priu la jang man sen thu namar haswa ba kanu no cement plan kan wan hagi tu jeka ka kular bante hospital ka kular ban ai ka mai jam ban menta ki priu la tip ba leng kan ne gadi tang jing kam thok sudah maram don pi gi don gi samla jongi gi balik tre Bangalore balik tre Delhi balik tre Mumbai pi gi don gi samla jongi gi bisa sha bomang te bisa bahasa tombor lagi wi gimta jong ri India jadi nagada bam don kam don jam hapo gazla jongi ho ngiti bagi don cement plan re gini cement plan bat nangkong gi ai kam ya gi de prado asam jompi amar pitip cement plan jong mender ndei jong khasi jong ni iba ka sarkar ka julek ba ka bor tapi timrak ni pisa am ka sarkar da le bor sei le bor na por por hare de sarkar ka le bor ni pat kum paj ba ni ru don ka bor te amar ka bor ka chong paj ba ndei ka sarkar do hai ni le ndei tang mai ndei paj ba nong te bro ni le kat kum ga information ga bing yo bro ino sonong ga don ha to san ga di bi paj ba ban persa ga ne ga sisimen hatu PE thai kata kalau buitrik kan ya baik kita public hearing na PE kumno kum PE no sosial nga tangaway na liang jongi gi hantam gi kerpat ya gi bor mo ya district mission ba kamdei ban khang lanti ya kino gi paj ba yo wan hatu hearing markum ba PE gi ni por dep ba na liang jongi bor hantam itu gi dalal jong sisimen la ban ong gi khang lanti ya gi paj ba gi batumuan po chu to ga jinglang pasing paj ba tengim kwa chu ga ne kan dia namar lada gi khang lanti sia khang mut jing ba kle kan dei be chu sokar kata ngong